Nyumba-ini ya kuiga kuo ya thibitari wa Moro nikuo uthurimi uyu wa mwiri utafaneirio ugitafanio ni ndagitari Titus Ngulungu uria augite Dennis Njuguna akuire kumana na nguraro ya rithathi ya mutwe iria ahurirwo. Mwili ulionyesha ulipoteza damu na ulionyesha ishara ya kuumia brain. Alafu mwili haukuwa na injuries kama za defense ama any other soft tissue trauma. Ilikuwa na only one gunshot wound, and this one gunshot wound ilikuwa upande wa mbele wa kichwa, halafu ikatokea upande wa nyuma. Ni maumirira maria mamukirirwo ni andu a family aria metikanirie na maumirira macio ende makihoya kihoto gikorwo gigithingatwo. Generation ino ihatha ici ikaonekana ri mwamiuraga yothe tukaruta ko atongoria a rucio rungi turagwo tokorwo Njuguna ari atwike muthamaki wa bururi uyu tondu ari na kioneki na ni atongoragia ari angi tondu ari na wendi wa guthoma uguo thirikari ni ngiamuhoya ona mundu ekaihitia mutikamurage. Nituguko twina iciama cia ubinadamu hamwe na wakiri wao tondu postmortem ni ekona ni twatuika sure nitukuona rucio ni tukuhota guikia notice kuria High Court nigetha tuhote gukorwo tugikira petition very soon mwanake uyu alikia guthiko nigetha family ikorwo ikiona justice. Ahuraniri a ihoto cia umundu ni mamenereirie njuragano iyo magitetia maabitha a borithi ni undu wa kuhuthira rithathi kungethanira na arurungani. Muthigari ucio warathanire ri ni agiriwo gukorwo munyite agatwarwo igoti-ini na agatwarwo korokoro tondu hatire kihoto kingioneka kwa family ino ya Njuguna aiko mundu ti munyite hatire undu ungi ithue turenda kuigwa muthigari uyu ni munyite na akatwarwo igoti-ini na agathigitangirwo kuraga to hatari uguo ithue tutire na kihoto tungiona kingiiganira. Riri family ya Dennis Njuguna iri mehariririe ma kuhurukia murio wao moritie kihoto gikorwo gigithingatwo handu-ini ha Inooro TV kuma Moro kaunti-ini ya Nakuru. Ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna.